Qui c'è il temporale, spero che non disturbi la nostra sessione, tra parentesi. 감사합니다. 드린데 Ok, 장남 oggi 기운에 per iniziare, 신신나게 saluti a tutti, 나는 benvenuti a 밥에 tutti, 긴들기대 순바도 주만 tutto il 나서라 Sangha, 나는 텐데 a 미망의 tutti i 제바 상로래야 partecipanti 공감사회 섬주샤이 online, 다드네 가산 세바 주다는 세바 주송기 니몰래야 tutti. 오늘 셰빈다 주송주 샤레디네아다 Allora, mi 당랑의 spiace 미세게 perché gli 내가로 insegnamenti 표현세 che avrebbero dovuto 텐제 esserci il 겐기 10º e il 시제 13º 마세 까메 쇼비 giorno 인두산에 sono stati 다 디기 넘버 cancellati perché è 솔로야 successo che 두더 avevo 마디와 delle cose da 텐제 fare 중요합이나 나 urgenti 도말 e quindi ho dovuto 공부 다 같이 줘야이 posticipare e mi spiace di 다 드린 avervi 도면 causato 시시합이나 가서 degli inconvenienti. 데브 쪽에 Il 기술 mio 꽉래야 progetto per oggi, 다 시다미라 숨 유럽래 siccome 지디 내렌데베 avevamo 시다체 parlato 지디 탐제 유네 della 시다체 suddivisione 지디 파진데베 시다체 della 다가나 시다수 숨르시 Sarvastivada, Theravada e 통해 Masangika, 마슈레 insomma tutte le tre 다 principali. 이내다 디고 곤욕부르 인두산에 E quindi avevo dato 대삼직 questa 세버지 spiegazione, è piuttosto 중매버리 complesso 든지기 questo tema, né? E ho 공부를지 sentito che 사소 forse 드린 인두산에 non è riuscito troppo 마랑기 삐리 chiaro 사르버지 쇠지 아니 디토네 마 e 이제 quindi 쉬비나 ho 아니 세버셔그네 pensato, 삼버지 ecco, 든지기 vedi? Sta dicendo, 저와 sta parlando delle mappe 유에나야 che 다 io sto 디고 impazzendo a 디 fare perché appunto 디스녀르 사비 spero di riuscire a 인두산에 farle le mappe, lo dice anche il Karmapa. 기고르다 제마 Quindi insomma 슈두체 probabilmente al 드링엘이야 termine sarà 되네 rilevante farle, però per quanto 딱급디디 riguarda 대베 oggi, 뒤럽이야 대바 소수에게 로베 깨라제노 mm, 니라제노 근데 i 가르 maestri 가르 delle 중요야 diverse scuole, 디즈고데 i 안 vari 드링엘은 famosi 슈나섬 maestri delle 돼야서 diverse, del buddismo delle diverse Nikaya, delle diverse scuole. 다대야 당부 Ora, Nyantodepa, 음 quindi la scuola degli Shravaka, degli uditori, 다 대베기 로베 셰베qab려야 다 대바 대베 Shravaka, Nyanto 남베세아데 degli 간다 uditori. 롱동자르니야 Allora, i 총대버지 maestri 다게 총대버지 del buddismo 차리야바레 delle 다 diverse scuole 롱동자르니야 지 quindi 대바 민족아 erano 근데 rimasti 다게 총대 circa 트레리아 지 대베기 캐바 대바 수수수르야 안지 1000 anni, 캐바 scusate, si sono 첨부들이 sviluppati 참여해 in questo 주나래 periodo, insomma, varie 다 scuole, 창문 더 buon 슈도 numero di 쉐도 grandi 말라 studiosi, 다나시기 grandi esperti, di 아니 grandi 이셔 maestri. 이내야 Non 어떻게 staremo a 대바 parlare di tutti 참여기지 캐바 quanti, 가르가르 받는데 ma 니즈 참여해야 될 이제 이셔해요 말에 ce ne sono 근데 인도다 alcuni. 시험이야 E poi peraltro, insomma, non 다 tutti, 대바 non c'è 망부지에 tutta la 도 나네 documentazione per risalire a tutti i 탐세 maestri che 유네 sono stati 대바다 rilevanti 내데메 allora, 대발로 써봐 però 다 근데 대바 vorrei 하시지 parlare di 어 alcuni della 지금 scuola 탑승기 Sarvastivada 정신기다 러브 가르가르 봐 대바 수수수기 지금 탑천도야 e 어 delle 진짜기 딱 간다 러브 diverse, 지금 가르가르 봐 가시지 어저 쉬나섬 e 차야서 diversi rappresentanti delle 다 diverse 디나는 scuole. 당고 탐제 유네기 대발이야 Quindi vorrei 러브 proprio 가르가르 dare 중요하대 una breve introduzione di 다 ciascuno di 탐제 questi 유네기 specifici. 룰이야 Prima di tutto 응원배 되는 parliamo dei grandi 응원배 maestri 되는 autori della 나라네다 scuola 게라 시슈디 Sarvastivada. 알아주 넘기 Ce 그 ne 간생 sono 저래야 le scritture 응원배 디륜 dell'Abhidharma, 숨어 e la più famosa 다디 갸나 게래야 지 è 갸나가 양 i 숨르 7 지 류지 trattati 라 양라 초세 dell'Abhidharma, il 든지 타니 principale e le 난지도 6 gamba. 다 Quindi 류지 라 양라 초세네 안자도 양나지 응원배 디륜 세네 si parla 안자도 appunto 가나야 del 탐제 유네 principale 로기 e dei 응원배기 6 되는 secondari, o 6 rami, o 6 응원배 gambe, 6 piedi, 슝생에 qualcuno dice. Comunque, 다 insomma, la 든지기 다 questione è 개바 che ci 가시 sono 시험래 questi 다 6, 디수 탐제 유네 7 로리아 다 trattati 개바 세던 좀 determinanti. 지나 Diversi 개바 피도 중앙지 차리 studiosi, 다 esperti 디나로네 dell'Abhidharma, insomma, 당부디 genuini 아니 studiosi, 다다 eccellenti 류지라 studiosi, 양라주 시에 avevano 나로네 fatto 류기 ricerca e 된주쟁에 componimenti a 양아지 riguardo. 탐제 유네 로빙원배 되는 Quindi, 나로네 le 6 가서지 secondarie, i 되는 principali 사시슈디다 trattati 조 류드비 된주쟁에데 소르슬라비나 안 까다야네 i 부사 più 차리 까다야네 부사리 importanti della scuola Sarvastivada.
다 까다야니 부사디 다다가 나중에 상기 Katyani Putra o Katyana 좀된데기 Putra. 포랑기 응얼로 그 첼리아야 Allora, vediamo se 까다야니 riesco a stare 부침부 dietro 세셔 anche 봐. con questo. 어디 대다 다다 C'ho 급들이 1000 pagine 유엔에기 davanti 응얼베 perché. 되는 다다 응얼바 Comunque, 이실은 ora 주바사다. 자외기 되는 è l'autore 자외리 del 슝생기 testo 응얼바 이실은 주바생기 까다야니 부사디니 카요자 Sankirtipariaya, 제2사만에 enumerazione dei migratori. 다대양 유엔에기 Scusate, Jnana Prasthana, 응얼바 sono andata 이실은 avanti infatti. Jnana 주바생기 Prasthana, 까다야니 Jnana 부사디 거디 Prasthana. shum바레자 라비나 콘다 갸르 Eh, 누장 초로 accesso 고충바치 alla saggezza 그랑 링디 trascendentale 탐시리리아 고충바치 인스레 nella metafisica buddista o nella 다 fenomenologia. 콘쉐야가 Era nato in una 두즈디 famiglia di 탐제기가 brahmini 바마와 미아나 제자 al 마웨기 tempo 추다 in cui era 땡란 apparso 베베기 두즈 딘디지리아 Katyani Putra, le 제 diverse 차리어레스 다 콘쉐야가 두즈디 quando 탐제기에나데 토마 네덴 데발이 개버와 코 네덴 데베 예나 le 차리 varie scuole di pensiero erano 제자 presenti. 탐제기에나데 네덴 데발리 Era un po' dopo 개차베 la 제레야 suddivisione 아니 dei 다다 까다야니 Sarvastivada e 부사리 dagli 총대비치 근데 인도산에 Staviravada, 콘춘야가 cioè 두즈디 c'era stata l'uscita degli Sarvastivada 탐지에 dagli 내된 데발이 Staviravada, 개베 no? 뒤줄이 중세 치워직 차리요. Mm. Quindi un po' 다이네야 dopo 포랑 quella 무슨 쉔베기 scissione, 뒤줄이 가두 이민사 때려야 개바 소소기 Sarvastivada e 샤바미 뒤마 Messi. 왕부 요소래. Ci 대야 sono 슈누 제라 quindi 거베 댄주다 샤비나 diverse 아니 date, 탐지에 diverse 예나 내된 narrazioni, 데발이 로스 개베 뒤줄이 가두 però 차리요서나 secondo quel 좀만 양해는 famoso 되는 론기 scritto, la 하점이야. ruota che 아니 distingue le 니즈디 좀바레 differenze fra 숨겨봐. diverse tradizioni scritturale, 근데 인도 pare che sia 다들 자라 200 anni dopo il 숨베기 Parinirvana del 자라 Buddha, quindi 숨밤 III secolo 뒤로 avanti 숨베기 Cristo. 고섬을야 인과로 차용 거봐. 근데 Quindi all'inizio, 인도산에 insomma, 딱공 sì, lui dice III 자라 secolo dopo il 숨밤 뒤로 Parinirvana, all'inizio di 숨베기 quello, però 튕기암 III 뒤로 secolo avanti 숨베기 Cristo, mettiamola 튕주로 così. 찔로 Quindi ha 마세 vissuto 공글로 자다 응업주 all'inizio, nel 있네. mezzo del 딘디젤이야 III secolo 킹과로 즉거지 dopo il 차리겠어. Parinirvana, circa 150 before 양다다 Christ, prima di 갸나게 로다가 Cristo. 첨부 현장아 현장 Quindi ho 공기 sbagliato prima di dire il 제샤베기 III 다 secolo 갸나게 prima di 니 Cristo, ora, 디나로래야 까다야네 perché 부침부디 era nel 그바 mezzo del 양에는 III 데는 secolo 로숨게 나로를 dopo, 충분해서 prima di 근데 Cristo. 소요하레스 Scusa, dopo il Parinirvana, sto 드네야 facendo 가는 confusione. 신기 Comunque, insomma, 현장 150 anni prima di 굴로마직 Cristo, più o meno. Insomma, la questione è che 제샤베기 sono 200 anni dopo il 즈에기 Parinirvana. 제베세넨라도 즈에기 E poi c'è un 제자라고 디나로래 testo 로숨게 줄이야 negli 충분해서 appunti 근데 따가다 dell'Abhidharma, 순다 nel 또좀 말아 commentario, 둘이 che 우리 있어 dice 다오나 che aveva 파바 vissuto 까다야네 al termine 부쿠랑기 del III 가셔도 secolo. 규배를 Comunque, 벌어버리 le annotazioni e gli 코란래야 appunti di 다지 Nagarjuna 주어마바이나 sulla 대주 간데스 봐 tesoreria, 규요하레스 규배를 sull'Abhidharma, 뭐디 insomma, 간데스 ci sono 라비나 diverse 다 date, 텔레야 quindi. 나가면 지 텔레야 Comunque la 시즈는 questione 나와 è che 보시고 questo 버려야레스 Katyani 나도 지 Putra, 영주 vi sono 잡으러 diverse 개요하레스 narrazioni 때나 circa 갸나 il suo 수익기를 로변 lignaggio. 첨부 제장해야 되기 Per 제샤베기 esempio, 댄주 숨기 상대해야 돼 Jitsan, questo 다 grande 댄주 숨사 studioso, per 급디 댄주 esempio, 숨사 되디 che 우마 aveva 자와 scritto 싫었지 우마 쉽게 il 받지 grande 아니 고중이 받으시 아니 indicato 갸나래야 우메기 댄주 다 대순부터 il 자습 segreto 싶어요 제가 significato 공기 dei 댄주 tre 대순부기 trattati, 상에 돼야 딱 간에 uno dei più 두즈마 importanti, 송샤기 어찌 che è 베스죠 stato 알았어 trasmesso 디나로래야 da 간송하르잖아 Upagupta a 아니 Purna e poi a 녀르베기 Mekakya 강불라 e 다 poi a 규바데 강부 Katyayani 메자가스야들이 Putra. 규바데 메자가스야 되게 아니 까다야니 불레야 규바데 버려서 아직 다 간다 규베기 Comunque 주름로 queste 네 sono 수요 아래디 이내야다 possibilità, 금배 perché 개바 뭐시기 effettivamente in base 강부가 alle date a 메자가스야 cui 죄악 risalgono i 뒤즈디 dati su questi 아니 autori 까다야니 pare che non sia 부채야 뒤즈디 verosimile. Comunque, insomma, 다 mettiamola così. 가르 Ci 뒤즈 sono tutti 치에는 questi 차리요 아래 dati 근데 un po' 인도산에 in 다다 ballo, 댄저 숨기 perché la 상대형이 나로래야 questione è che 댄샤베기 까다야니 뷰기 유림 될래야 아니 quindi c'è stata la 이대용으로 지다 trasmissione comunque di 이셰용으로 지 questo lignaggio da 레멘도시 Katyani 들으시요레스 Putra, 다 Katyani, 되게 고랑기 중럽다 Katyayani Putra. 중럽 뒤주디 드립시 다 되네 파바가다 Eh, 까다야니 부첨부 공기
송좀 딱 공기 제제 가르쳐야 어르슬라비나 È stato l'autore 다다 di 타바 molti 까다야나 testi fondamentali del 그 부치모 Sarvastivada, 공기 molto 탐제 influenti. 예브라마베 그 자외 덴지 엄바 이실은 Quindi 주고 abbiamo 사야 돼 detto la 공제 Abhidharma Jnana 다디 Prasthana, 탐제 연암 제라나베 그 quindi il 자외 덴지 principale 덴지베 testo del 개시슈데 Sarvastivada, 아네 엄바 이실은 quello 주고 사야 돼 fondamentale, quello cruciale, quello centrale. 다난 신기 탐제 Jnana Prasthana, 연내기 accesso alla 원베기 saggezza 수행진겐럽디 다 suprema. 엄바 Yeshi, qua 이실은 è 주고 Yesh, è 디고스 Jnana, 자외 non è 덴지로 차디 Prajna. 말티 Comunque, 까다야네 insomma, vabbè, 푸시비 comunque la 제바바 근데 conoscenza 인류산에 della 까다야네 fenomenologia dal 푸시고디 punto di 탐제 vista ultimo, 유엔에 forse, chi lo sa. 원베기 Comunque, insomma, va bene. 수행진겐 엄마데다 공레슬라비나 È stato come 마추아르 il, 딜리차리오레스 potremmo dire che 근데 è il 인류산에 fondatore 탐제 della 유엔데 주기 tradizione 까다야네 del 부첨볼래야 Sarvastivada, a questo 채동 proposito, no? 쉽직 주고요레스 Ed è per questa ragione 다다다 che 공그 ne 제샤베 avevano 엄마 이실은 grande 주고서 저라 엄마 rispetto 이실은 주고서데 i praticanti del 엄마가 Sarvastivada. 저기 까딩규나로 벽에 까딩규나데 요마라 Quindi quel testo, 이내 Jnana 치수들이 Prasthana, 갸나기다 벽 뒤말로 걸어야 non si trovava 갸나기 nel Kangyur e 퍼베시기는 nel 벽에 Tengyur, 페이지 ma 공 successivamente era 타살이야 stato 페이지 tradotto 뷔디스 장 안에 in tibetano 슝 슝치 못해서 장나 da un 단다 cinese che 된제기 era andato in Tibet, 플로벤지아 파준사지 aveva 파준사시 studiato nei grandi 맞아 벽에는 monasteri i 플로벤 grandi 최파스나고요 trattati con 공기 Palsum, 뭔가 이실은 주고다 Chöpa, 제라를 시합에 Pasun. 못해서 상으로 Comunque, 개인은 insomma, 수 pare che 규르제 abbia 아니 tradotto 부인은 il 수 Jnana 규르제 Prasthana, 개인이 부인 수 l'accesso alla 규르제 saggezza, dal 다 드데 cinese in 나요다 tibetano. Quindi 대낭 샤브데 successivamente è 치수 stata fatta la 대부 통야 traduzione 된소바 in 드레 다당 안 소리야 e poi è 뭔가 stato 이실은 주고다 pubblicato, 아니 뭔가 제라를 quindi 시합에 attualmente si trova 못해서 anche 다 in tibetano, 부인나야 tradotto dal 시야에 cinese, 되지 notare bene, 제야래 딩이야 e lo si 알아서 può leggere, la 벽이 grande 까딩요 나로래 뭔가 esposizione 이실은 in 주고다 tibetano. 제라를 Prima di 시합에 allora non c'era, 못해서 요마라 non era incluso 다 공기 nelle 제샤 뭔가 scritture 이실은 주고 tradotte in 대 tibetano. 초진에 상기 가인 저버도 차디 알았어 Ora però la 초신신이 questione 셰비나 è 아니 che questa 상기기 prospettiva viene 응가리 주고 능구 considerata 공부도 come se 줄배 fosse una 리그버 sorta di 직전에 commento a 아니 quello che 탐지 erano le 유엔에 parole del Buddha, gli 프랑스 저 scritti del Buddha, o meglio, 중대기 le parole del 문실 템부 Buddha, 중개인부터 le 공 유배 인도산에 Ka, 다 no? 이실은 주고 E 디나로래 탐지 l'organizzazione 유엔에 del 중대기 significato delle sue 문실 템부디 intenzioni, qui 다 dice delle 디나로 scritture, ma 요zul로 delle 알았어 intenzioni, del Gompa, del suo 다 뭔가 pensiero, del 이실은 pensiero 주고 del 대가 Buddha. 대마인배 아니 된주 주보디 냥도 Quindi 제네 아니 questo 다다 ha formato un 가다주기 fondamento per la scuola 뭔가 Sarvastivada. 디륜라면 저것도 야나게 당해래야 류지다 Quindi 야나주 ribadisce, 야나 questo 류지다 è il 강바 조사 primario, 딘데게 당 un 원베기 corpo 슝티디 e sei 총이브레스 다 디기 원베기 원바 arti, 디륜디 안 un 탐제 유네기 corpus e 원베 떠르기 sei 슝 마라 protuberanze, 차상와디 diciamo. 다 디임브레 Quindi questo è un testo filosofico 다 dominante. 샴래야 E poi ci sono quelli secondari che si sono 원바 이실은 sviluppati 주고 sulla base di 피베다 esso. Ora, 대마인베다 냥라 parliamo 주기 된주사디 원바 이실은 주고 피베게다 뭔가 셴 주부디 원베 ora, 되네 원베 슝 셴 eh, 주부디 수제버레 chi è 슬라비나 stato 다 l'autore di 담보디 ciascuno di 되리 원바 저에 questi? 남라사디 Quindi occorre 원바 저에 남라사디 야게 남 규르샤바텔라 반보 중이 예브레 대에네 Anghiti 야게 Prayaya, 나로레 셰리핀 una 제버레 숭가 spiegazione, 다이네 numerazione degli, 알아서 veramente, ecco, 야 numerazione 야가르 dei 케바타 migratori. 안에 벽이 Comunque, 케베가 vabbè, è tradotto 숭규지리아 diversamente. 내데 수부체사 되게 제버레스 Eh, 숭교하래 다티 드다 파지 qualcuno 게이나 dice che 마도 è stato 예사마레 composto da 대한 Makashtila, qualcuno dice 중겐디 che da 탕 Shariputra, 탕기 되는 수바 향상이 quindi c'è 규시하고 된지 stata 잘해 la 현상이 traduzione 규시하시래 in 다들이 cinese, 니바데 원바 책이 Shenzhen, 분부사들래 Shenzhen, 원바 책이 분부사디 e 대라 poi 반부 중이 예브레 esposizione 대 야나 순균리야 몽르기 뷰인 ehm, 제브레스 이나야 다 del 야가르기 케바다 Dharmaskanda, di 벽이 Dharma 케베 Dharmaskanda. 순균질이야 셰리 뷰인 제브레스 다들이 순수지 예브레 대야 다다 탕기 Quindi, 항상기 ovviamente, ci sono 탕기 diverse 되는 versioni 그 su chi 향상이 fosse 개인 토로 l'autore di 규례 questo trattato, 다들 숨바데 원바 당배 aggregati 된주사들 della 원바 Vidharma 당배 praticamente. 된주사디 Qualcuno dice 까다야네 Mogaglialiana, qualcuno dice 핀자브레스 Shariputra, inverosimilmente sia il 양자가르다 secondo, comunque 벽이 va 개베 bene. 순균질이야 Poi la 몽게기 Vidharma 핀자브레스 순균지도 Dharmaskanda, aggregati del Dharma, 대 in 다다 12 순기르 그 bambo, 걸려야 로빈 scritto da 추수나 쏴베기 Mogagliana, 야나게냐 규르브레스
딜라 가서 Chushu 벽에를 l'ha tradotto 규샤베기 in 규르지가 cinese. 다다 예브레 Poi c'è ovviamente la traduzione in 다드네 tibetano attualmente. 시바디 엄마 남시기 쏘사데 엄마 남시기 Poi il 쏘사데라 반부 quarto, 주고요 l'Abhidharma 대 파마르기 있어야 eh, 되긴 잡체 Vijnana 딜라야 다 Kaya, 자베니가 시에트 raccolta di 버치로와 닌 coscienze, 잡아버 수인 버들 16 자베니가 시에트 fascicoli. 버치 대야 양 자나 글로비 Quindi 향상 sono 게이 d'accordo 돌이야 almeno su 규샤 questo, su 버들지 chi sia stato l'autore. 다드네 나바디 엄마 러드 Tradotto in 쉐바사 엄마 tibetano 러드 da 쉐바사 될 Shonzang 반부 접기 반부 Devasarma. 접기 버치 아 Poi l'Abhidharma trattati, la Prakarapada, Pasumitra, in 18 대 fascicoli. 대야 진 잡아보데 법인 이시에 잡아레스 잡아보 수인 버들 다 자베니가 시에트 버치 대야 자나 글로비 향상 게이 E 돌아 sono 그려레스 d'accordi 다드네 sull'autore a 주바데 questo 엄마 감기 쏘사야 proposito. 돼 엄마 감기 쏘사야 Shonzang, 돼 tradotto in cinese, 아니 대야 잡아보 법인 이시에 raccolta di 버치로와 coscienze. 법인 이시에 버치 Quindi 디기 양 l'Acharya, il 잡아볼래야 maestro 양데 Pasumitra, 숭당 aveva 가자 composto 즉 questo. 야르기 개바다 아니 Però c'è 벽이 un'altra 개바가지 narrazione 숭유리야 dalle 강변 scuole 잡아랬어 아직 숭도와 tibetane, 대야는 o 야나 meglio, 글로빈 dai 현상이 개이 돌아야 규리치 personaggi, diciamo, del Tibet dell'India che 다슝 danno l'autore come 드레 Purna. 인두산에 다 디제래야 아니 Comunque, vabbè. 치수다다디 뭔가 차라도 시야가 첨부사디 라좀 방압기야기 단 제바던 가르쳐 뭔베 슝망부지处理 난세네 뭔가 차라도 시야가 첨부사 반분 이게 되겠지 여러봐 대한 자나 글로빈 현상기 자게 돌이야 규슈지 들리시래 다디 다다 Schoenstatt aveva 뭔가 tradotto 차라도 anche 시야가 l'Abhidharma, 첨부사디 탐지 il 유엔에게 Abhidharma 주대기 인주 탐지 뉘디베기 Prakaranapa 슝루 첨부시 차대 여러봐 di Vasumitra, tradotto 슝루 da 첨부시 Shonsan in 차대 cinese, ovviamente. 근데 인주산에 다디게 상물로 다다 Quindi questo 뭔가 per quanto 디듄 riguarda 대듄하로 la 다다 차상화디 collezione di 게이 돌려야 trattati 되지 della scuola 다디나네 Sarvastivada. 자주 어 가서다지 Sono tutti in 구조 공간 cinese. 상물로다 Ma 자주 구조 questi, 공간으로디 당 강글로비 현상을 규시하지래도 l'85% 마체들 sono 강글로비 현상을 stati 규시하지래요 맞아 비 tradotti 나라다게 da 권시면 Shonsan. 나시 근데 가시시마도 차상한데 요마라 따이네야 치수 당기고 Poi 당기 magari vi 권시면 mando 치수 una mappa 뭔가 perché qua si 이시는 diventa 주바다 pazzi 제라도 con 시작을 tutti questi 전부디 numeri, 다다 지야야 nomi, 되듯이 associazioni, testi. 다 딩사 심주바 카시기 다다 뭔가 디듄 생긴기 Sì, 텔레야지 decisamente, 셔리 la 부자다 lista, ci vuole 몽게 la lista, 부자들 per 먹을 me ci 수와 vuole. 다 대수 아주 수규 Ah, 수다 셰베이나 셔리 부자 몽게 부자데 상게 좀 된데 응어로 답변은 ora, per quanto 초순이기 riguarda 나라네 셔리 부다 몽게 questa 부여와 questione di 기준 Shariputra 제바레스 요라 Moggallaliana, 이내야다 딩듀기 심주바 discepoli diretti 몽부체기 del Buddha, 체디 ovviamente 셔리 부다 몽게 부 assegnare a questi che 체야로 erano contemporanei del 양아 Buddha la 대주기 formulazione di quei 유반님과 trattati che sono 중대베기 successivi 슝이 non è 딩이마 유 sostenibile in 기규제라 realtà, 때네 però 아니 c'è 셔리 qualcuno che 부제바레 몽게 asserisce che sia 부제바레스 stato fatto così. 라브레마도베게 Comunque c'è 상게 una sorta 응어로 di 셔리 lignaggio che 불라 소바티 possiamo 주고 응어서 assegnare come 제바든지 discendente da 이스기 essi. 마레스 딱 보여드려 라고 하래 Ovviamente è impossibile che, 다전에 다 essendo stati 디젤이야 questi due diretti discepoli del Buddha, quindi contemporanei, che abbiano successivamente scritto i testi qualche 다 secolo dopo, no? 담보 엄마 디륜쇼 봐 엄마 디륜이 제래야 안에 No, 데레 perché ci sono dei 제라도 ricercatori 시험을 첨부해야 contemporanei che dicono 슝 sono stati loro gli 가다가 autori, però 개인 insomma. 톨레야 안에 망쇼에 대한 반복 이게요 Quindi c'è la grande 반복 esposizione 이게요 대바디 dell'Abhidharma, 안에 Mahavibhasha, 제라도 questo 마 탐지 testo, 유엔에 베기 슝루기베 떠루비 니주 che è stato 상업 composto 유대바든데 con 지금 슝루 500 첨부차리요 arat, 탐지 che è 유엔에기 una 제라 principale 시아바 첨부 잡에 겁려야 겁디디 componimento 잉야라 della 첨부 scuola 예베기 Sarvastivada, 탐지 o rilevante per 유엔에기다 questa 법은 scuola. 상계라 쉬하다 양로 Sarvastivada vuol dire 쉬하다 Tamchayo 최교 쉬하 Parmawa, cioè 이시 tutto 쉬하 esiste, 된대게 주바 danno 첨부와 법인시 sostanzialità 뭔가에기 내가 탐지 a 초지도 tutto. 뉘시네 Comunque, insomma, 초지도 뉘시네 qui 아니 si entra 다다 제라도 nella, 시아바 첨부 나로래 끄여야 돼 버려 되네 딱콩 nella 된르비다 법은 spiegazione 시부 될래야 del maestro Dharmadrata. 제라나의 준바시
Buddhadeva, 미안라 Gosha, 탐제 Dharmacharya e 유엔의 Vasumitra 줌바시스 sono in 제제 ordine ora, in 요요요 ordine diverso da come è stato precedentemente. Comunque, insomma, 다 sono 줌바 시부터 quattro maestri 가라카라스라비나 della scuola 줌바 철급도 줌바 Vaibhashika, 이시에도 줌바 상계라도 줌바 tradotto 양로사 dalla 대시 grande esposizione. 다 디나로래 양 아주 Dharmacharya, 고알랭과지 가려워서나 탐제 유엔나도 제라 나왔어야지 li rinomina ancora. 된지 민기 남라 레베스라비나 다지 가르쇼에 Ora, 치수 다 된지 민기 남랑 소리 차버봐 이나 중릉 왕도 삼을 땅바이나 파지 당보 탐제 유엔나서 야지 중봐 드네 제라 나왔어야 야지 중유서에 삼성으로지 용디 거래 디 김전 quindi 가라슬라비나다 탐제 Sarvastivada 유엔나서 거라 당보는 e 대박 poi 거라는 민가 grande 탐제 유엔나라 esposizione. 봐봐 Pare che la Sarvastivada, 내된 대발을 로스 탐제 유엔나서 대박이 개버봐 탐제 Tanche 유엔나서 Yoparmawa. 당보 다 제라를 마와서 간데 중벌슬라비나 제라도 Sarvastivada o 마와라고 Tanche 김전 가라서 Yoparmawa 거기 제라 시아바 첨부세 슝 o 요르바다니 슝치부 Vaibhashika. 요르바야 Vaibhashika è un nome successivo 제라로 시아바 praticamente, no? 첨부세 Della grande 슝디 고주 시기에 esposizione, 인상 che era nella 제자 prima 첨부 scissione, 지체네 se vi ricordate, 아니 c'erano i 디브리 Shaviravada, no? 체먼지니 시기에 Gli 인상 anziani. 제라로 마와서 중벌 봐 Poi la 제자 scuola della grande esposizione è qualcosa che deriva dal 토마 Sarvastivada, 탐제 no? 얘는 준비했거든 제라도 시아바 첨부세 슝디 요마로 제라도 시아바 첨부세 슝디다 치수 중벌 봐 드네 인도다 Quindi 당분 고도에도 è 봐 apparsa 아니 successivamente, 지 no? Ovviamente. 가정 원바 디둥이 슝디죠 아니 준비해서 슝 All'inizio 원바 디둥이 슝디 준비지야래 아니 신이 c'erano i 7 testi della 가르다 Vidarbha che abbiamo 다다 nominato 그도 숨버 poc'anzi, 쉐베 거도 봐 되네 제라로 시아바 첨부세 아주 조리 시아브레스 제라도 시아바 첨부세 아주 e 조리 durante il 시아네 아니 terzo 제라 concilio, durante la 조리 spiegazione 시아 della 아니 Vidharma, che 제라도 era 시아바 stato 첨부 슝디 composto 체년 poi, 체윤두산 아니 신이 la grande 제라 제라로 esposizione 마와서 아주 è 중도 봐 formulata da qui e 되네 poi 인도산 le 텔레야지 grandi. 고 가지고 중능 Quindi 모아로 la scuola 시아비나 Vaibhashika 코리아 praticamente 중능지 개발 scaturisce 그러지 dal terzo 요한데 있어요. concilio dove 이내다 appunto avevano 치즈다 formulato e 제라나와서는 안라도 messo 탐지 insieme 유엔에서는 tutte le 안라도 nozioni della 되지민가 Vidharma, 남랑 소리 차소. della fenomenologia, 그래서 다 epistemologia 되는 buddista 샴리아디 praticamente iniziali. 제라나 좀 시디 방어를 쇼인다. Ora, 당고디 법인 최교부터 들어봐. 제라나 좀 최교부터. vorrei dare una spiegazione, un'introduzione a questi maestri. 최교감. Dharmacharya, andiamo con 다르마다다. Dharmacharya. 트라다. 다마트라다 Adesso, 시작이다. 되래. 다 되래야. Dharmacharya, 제라나 Dharmacharya, 좀바디 공개 다 당분 제남 잡보다 공 Dharmacharya, 슈겐 가리임 ecco, 등 어려 시비나. 지다 남배 슈누가 나로래야 최교부사기 생예되버 된데게베 fra le scritture del 다 Buddha 강사로 된데 시즘 정도 근데 인도산에 최교 인재 탐지하러 제라나에 좀 c'erano ben 최교 4 individui 인과하기 con questo 예배하러 nome, 딩교전되네 아주 quindi 안들이야 non è 신고하되 개심버렸어 certo. Dharmacharya vuol dire 딱건디기 protettore del 제라나에 좀 Dharma. 최교 제남 땅 Quindi va fatta la 엄마데 다다 distinzione. 제주 제토야 제남 엄마 세버 쉬어 말았어 Chokyoba, 이나 다다 Dharmacharya in 제라도 sanscrito. 시아바 Comunque, 첨부 insomma, non si 첨부라 può dare una 소마기 versione 탐제 definitiva. 유네게 슈무디 수나로래야 Tutti di 콩래야 Sarvastivada, 줌버 i testi 최겹사다 팍과 최겹사 nella 된대게베 formulazione 가르에 di 콩그 distinzione delle 챔비두산데 diverse 근심도 tradizioni 시에네 꿀티도 scritturali, 시에네 la famosa 근데 ruota, no? 챔베요 알았어 야 참좀 Insomma, 줌바사게 민경도 davano un 되시 grande 미세 ruolo, con grande 최겹사 rispetto a questo 남베지 Dharmacharya. Lo 줌바사 chiamavano 민경도 venerabile, 되네 된대게 토하는다 anziché il 가르에 venerabile, il nobile anche, il 젠드리 비주 superiore, 다 중요하다 l'aria. 세상 Noble qui 텔라 è 때네 l'aria, 제라나웨기 il 나로래야 superiore. 콩레지 Insomma, 채통 미세 perché 예대버지다 nella scuola 슈게 첨부 Sarvastivada 예바디 아니 다다 era 챔베단티 주토네 아주 cruciale, di 신기하스 grande impatto e insomma 다다 si 법인 capisce da 현상의 come 로마 veniva 부광사죠 nominato, con quali 공기 titoli. 제샤베기 원버즈기 제장죠 디나로로 가르소는 알았잖아 Secondo 법인 Tang Tang 최격디 Tang 리자르 민리아 lo 다마타다스라고 알았어 descrive, 공상의 양해되는 로숨결렘베 in 뒤에서 sanscrito il suo nome 쳔바레스다 sempre era 드레치디어스 Dharmacharya, aveva vissuto 300 anni 다 dopo il 텔레 parinirvana 때비나 del 아니 Buddha 공천야가 뒤주디 까다야네 부사야 당기 청어버 이시는 주바 e 장기 까다야네 부사의全의 림부르 말렘베 겁리야 아니 공 non dopo, 중대버지 non troppo 드리지 dopo, 인사레스 야 다다 탕기 되는 순바 현장기 순바다 non troppo 제비나 dopo 아니 공기 Katyaniputra. 중유디 다다 Secondo 간다라사 questo autore 간다라사기 era 아니 nato a 룸바드 차디 Gandhara, 말았어 nel regno del Gandhara. 음
다나시 탐지위원회 그 슝루디 주 나로래야 공기 Ora, 셰방 공기 되바디 주베 야네 양도베 롱진 셰야레스 롱진 questa 셰야레 디 spiegazione 좀바 최교 코랑 간데지레스라비나 코랑 탐지위원회 그 나로네 노딘지 버차리 원반지 버쳐요 말았어 노딘지 버 노디 주어칭에 노디 지버치다 배드는 바사데 차리어레스 era detentore dei sutra e detentore del Dharma. 배드는 Protettore del 바사데 Dharma è il suo 차리에 nome, no? 인상 아니 공기 Chokyo 탐지위원회기 원배기 Dode 룩수죠 Zimpa, detentore dei sutra 원반지만 민베체 e 노딘지 illustratore con 버차리어레스 다나시 esempi, 원반지바디 조라반 letteralmente. 가보지 아니지 드르지기 Quindi non 가비 enfatizzava 차리어레스 l'Abhidharma, ma i sutra, i discorsi del Buddha, ed era 대야다다 addirittura 치수 critico 갸나라야全백이 sull'Abhidharma, no? 갸연합이 Sulla 임춘샤되기 narrazione della metafisica, della 가르소요서나 fenomenologia. 좀바 최격이 E Ishun,全백이 questo 뒤럽려야 studioso cinese, 뒤럽 al tempo 최응원백이 del 로데서 venerabile 안에 타르게 Dharmapata, 로신베 강으로서 드리시레스 l'Abhidharma era 이나야 좀바 fiorente, 최격 코랑 탐제 diffusa, 유연에게 다 però il 수균님바 venerabile 세난다도 Dharmatrata 너디조 균진 si 챙기지 è 자리에 어렸어 rifatto alle posizioni precedenti del Sarvastivada, che 근데 facevano 인도산에 riferimento 다 당고 principalmente ai sutra, ai 코랑 discorsi del 루스님바 Buddha. 섬으로베 다 코랑 루스님바디 너디조 균진 Quindi 챙기지 aveva in 자리에 mano 어렸어 tutte 이나야다 le 갑디 tradizioni, 두산에 no? 콩 Quindi, 좀바 최격全사회 제례야 quindi 아니 갈리갈리지 응원배 Sutradhara 근로래야 배 자첨부 쉬우지야지 근데 내가 룩수지 쇼첨부 쉬우지 다르죠 다르 용주산에 아니 공기 지금 응원배 quindi 좋다 non è la Vidharma la 응원배 cosa 대녀래야 principale, riteneva, 개첨부지야지래 no? Quindi era una 가봐 critica all'interno della sua scuola, 야로 된대랑 알았어 Sarvastivada, perché 금세 insomma 되라 non è 댄시네 아니 principale 공 la 탐제 유연내기 conoscenza, la fenomenologia formulata 가르쳐 nei, 코랑기 ehm, 다 대반도 nei vari 공도와 제빈 incontri, 탐제 nei vari 유연내기 대바 차대 여러데 circuiti dei 이나야 아니 코랑 기 가르쳐 pensatori 공부시 delle scuole, no? 조사라도 Di 따와 questa scuola. 란쇼도 조 E quindi bisogna rifarsi ai sutra, ai discorsi 노딜이야 del Buddha, 개심부진 insomma. 차대 여러스 Quindi 디 la visione 균선되네 che 치순 aveva 노디바 디즈기 era 아니 공 seguiamo i 지 sutra 가르쳐다 ed è per 코랑 questa 주이다 ragione 지 개방하면 코랑 주 유방하면 la scuola dei 된대지야 sutra 군지 차려스 satantica si è, 대잠도 마세베기 si è formata 다들 준비 체계 successivamente e 사야되기 quindi 티버침보다 타니에게 Dharmatrata 전주 è 선배기 considerato il 전주 선바 precursore della scuola 사야들이야 양 satantrica. 공기 따당으로 현다 만다지 이게 돼봐 Quindi 다 era 된대 anche 양고 chiamato in Cina 따라 come 중루디 주나로 Bodhisattva 세계 그랬어 Mahayana, insomma c'è 디균섬되네 stato qualche 갸나래 flusso 안나가면 dell'Abhidharma. 준비 체계 불라야 전주 선바 체제 된대기 전주 선바 Quindi era 체계 vicino al 체제 Mahayana, 된대기 quindi 배 era chiamato 체통 anche 쉬어 된대기 Chanchu 룩수야 Sempa, 쇼여 그랬어 금성 Bodhisattva. 가래서 딱 공기 따다 年对 Per quale ragione? 대배熊个 나로래야 저 전주선배过线 인주산에 테레 양 코랑기 공부写단다 다와랑주 개단데 개바 신다的 문자르지 간다 티버침불 타니에르지 Perché 도수에 era 인자 vicino 기준점되네 al Mahayana, no? 하는 거래야 전 전주선배제 뭐야 Quindi lo 근데 chiamavano 걔나 così, 엄마 걔나 중요해 Bodhisattva. 그랬어 In Cina lo 다 chiamavano il 공기 순종 Bodhisattva. 가려서 라비나 Quindi i suoi 알아 insegnamenti, 순거 최교 다 공기 제샤베 된주 무슨 제샤베 된주挺上 제야요 말았어 e quindi possiamo dire che fosse 하다 anche un 제야 precursore 여기 del 가려 Mahayana. 알았으나 공기 초진 제샤베 최기 Allora, 치수 제 i suoi 다르마 testi 바다 non sono 아 più 맞아요 esistenti, 딩규 나로래 체도 제베 첨사죠 봐 però c'è 체도 poi 제베 il 첨사 Dhammapada 어다 데임 다디 공 제샤베 쳐요 공 초리 치셔 e ci sono dei testi 최기 proprio 치수 제바 sintetizzanti. 사디 다다 C'è qualcosa che 노데기 aveva 노데 주 compilato. 나로래 치수 제바 Dhammapada. 강바 시바다 강바 주바 대주 상으로 주 루루 쇠제 안에 된기 Ci sono 구름 diverse 4-6 능시제제 linee, lui 첨수 dice, 딥니 a me sembra che sia 대전 shloka, cioè 대전시하는 쇠샤 strofe. 딘디지 샤링 어레스 Comunque ci sono diverse 다티 대주 상물로 formulazioni 내가 in diversi 소설에 안에 capitoli. 예대바 나 딘디지 샤링 다티 기디 최기 지수제바 기디 상물 대바 Ogni 수수기 scuola 나로래 aveva 엄마는 예대바 지체 대준버 최교기 꺄도 il 추린제 suo 샤지 딘디지 Dhammapada, 마도 지기 호랑기 응어서 지샤바 삽좀 제샤 이렇게 aveva 쳐요 ricomposto 드레 quindi. 뉴스나 다당하는 쪽 지기 예대바데 Dhammapada vuol 준버 dire Chokiti 최교기 Tucepa, 추리 strofe 제샤베기 del 최기 Dharma. 지수제바 Dhammapada vuol dire 야나 체도 strofe 제 del Dharma. 첨사 대마도 호랑기 응어서 제샤베 In ogni, 슝 다당하준 제 제아요 말레스 ora pare che non siano più 다데네 presenti però queste 니바드 antiche 준버 versioni. 이시에서 하더라 준버 이시에서 하더
Ora zumba yishe passiamo sa al di venerabile da Vasumitra, kong tangpungen la Vasumitra kong zenam da Ikshe. shugen bu kan de yaba di ji shubi na zumba yishe Allora, sa prima parliamo della kong sua da vita, della sua Vasumitra influenza. shuor ba ya ge la Vasumitra ya kong chen xian la ya jia na ge le In hai ge sanscrito hai xin yin Vasumitra, tian yu sa in hai xin yin cinese sa de amico deva degli mitra dei, deva in mitra cinese. sa ro dinde ji ne ya chen gyur sha ba dinde ya ras Devamitra. Devamitra quindi potrebbe essere un altro nome. Gyārgī nāndēngi Devamitra, lūgyū gā nālōla amico yīshē sāgī degli cēng tōpa dei, tīndrē gī yāng o kēpā amico yā māngu shōng divino, chissà. gyā nālōla jī cēng jī gu jī gu dī Comunque, māngu yōng nī dwa cē sā ngā zhōng mā jī quindi bērā ngā zhō kāng yā māngu chē shī tī ngā zhō kāng yā ci sono māngu molte chē shī jī persone nelle rūmbī bā chī zhōng scritture sā dā nī tradotte in dār bā cinese che rūmbī bā riportano chā lo wā dā stesso rūmbī bā nome. chōng wā dā yā tūshib chī zhōng sā Don Pipa, tūshib per chā wā tūshib chōng esempio, wā sā c'è rō quello anziano, quello rībē kū chū chī zhōng sā rō tā dā nī giovane, māngu yōng dī gā rō khā rā sā rā mīng zhā wā rō māngu yōng e dī poi gā sā kā altri. rā yīng kā rā mī hā gu yō mā rō Perché 다 ce ne sono 지중으로 보지 람나 tanti con lo stesso 마더베게 nome. 아니 디 Quindi a 고추 volte si nomina 제사 qualcuno, ma è quello 갸갈이야 maggiore o minore, 아니 quello 이시기 più giovane, quello 천쟁 più 든데 anziano, 개방 di 너무 quel 좋아 tempo là, di quel tempo là. 딱감디기 Quindi 제라마요 준비시 ci 난생기 sono molti 이시 maestri che hanno, 공부충서디 era uno 말라바샤기 dei lum바들이야 고충레스 venerabili della grande esposizione 따라나디 갸가 Malwa. 춘중 나로래야 Malwa. 누초 머루샤 Secondo la 디나로로 storia di 고충버레 Taranata, 소도와 la storia del buddismo in India, era 다콩 nato a 꾸충야가 Maru 뒤지디 베제르 nell'occidente 진류응응기 dell'India. 뒤름 Ha vissuto 실루 뒤름 probabilmente nel 방배 secondo 뽀루 secolo prima di 딘데질이야 Cristo fino al primo 중요해서 secolo avanti Cristo. Insomma, 콩 200 토바르기 fino a 100 유래야 anni in quel 팀다 periodo lì, 저디사 되게 prima di Gesù. 팀다 저디사고 다 롱주 첨부에 되지 근데 쇼베 다 되게 콘에 닝구르 슈브레사 되게 루유지 예데 버려 Ed era 다나신 치즈 콩 molto ricco, qualcuno che lo 부시칼라 onorava. 와디사가 총겔이야 슈제네 담제 Andò alla città 베버레스 di 단도나 콩 탐제 Pushkalavati, 유네기 quindi 누쇼 laico, 달로빈 슈브시 capofamiglia, 누쇼 로빈 ricchissimo, 슈브시 lo 차리어레스 rispettava tantissimo, quindi quello 대야다다 si recò a 탕玄장기 Pushkalavati e 야가 diffonde il 러미나로래야 Dharma, diventando 가르소요사나 quindi un Sarvastivada, 개복가는 maestro 시기에 Sarvastivada qab려야 in Occidente. Veramente 안에 Pushkalavati 꺼두숨바 era 제브라 Occidente. 때 꺼두숨바 제베 Quindi qab려야 poi c'è 줌바 stato il 이시에공 terzo concilio di 단내대로 Kanishka, no? 든지지 개심부지 인자 Concilio di Kanishka. 디균셀되네 안에 가지유리야 대한장에 대한장성으로다 가지유리 폐체네 내대 E quindi a 쯔보사 questo 대다 punto andò 헨지도 in 안에 Kashmir. 꺼둔 제브레스 제제 다든지 다다 탕玄장게 러미 Insieme 나로래 al maestro 든지 Parshva, 소요레스 l'anziano Parshva, 어데 꺼둔 제브레스 andò in 꺼둔 Kashmir 제브존도 마세베기 e fece 제다도 셰바 첨보사 furono 추린 autori, 제브라 insomma, della 꺼둔 grande 제베 제래야 esposizione. 제다도 셰바 첨보사 슈 사제텔이야 추린 제브라 데 추린 제베 거래야 콘냠도 Quindi, 요레스 perché 좀 tutto questo, 이시사도 insomma, 콘냠도 viene 요레스 trascritto, era stato trascritto a suo tempo in diverse circostanze, no? Quindi il terzo concilio, 다나신 콩다 미나 개첨부 직급디 뒤기 지 거두 숨바 제베 거래 이나라 quindi era 야남 un'importantissima 자다 제다 persona. 셰바 첨부 Ai 추리 tempi 제베 del 거래 terzo 이나라 concilio 단다 era 콩급디 뒤 미나 importantissimo, 개첨부 차리 요레스 in 근데 cui era stata 인두산에 formulata, 미망부지 콩이야 trascritta, 자첨부 지체 베나 editata, 총바 컨데 쉐비네야 안 콩을 지네 stampata probabilmente, insomma, la 타제로 grande 근데 esposizione, 중요레스 Vaibhashika, 제제 Vaibhashika. 나다 탕玄장 러미 나로 든지 요레스 이나 팅상기 Quindi era un 케바디즈기 referente 제바 prezioso per tutte le domande 제베 e chi lo 줌데래야 다 chiedo a 줌데 lui. 섬레 팅상 케바디즈 마체 가른 데요 아르슬라비나 Quindi 법의 이시 최악 gli 뒤즈디 텔레 studiosi 중앙에 attualmente 그나 dicono 거두 숨바 중앙다 제라 현주신부 잠베 뒤즈저로 텔레 중세 나와 딘디질의 총대부 mm, 차디 아래 딘디 인두산에 qualcuno 아니 ritiene che 거두 fosse 숨바다디 ora appunto 제라 studiosi 현주신 recenti 추리 dicono 제베 no, ma 걸 lui era 가지 공 precedente al terzo 유시지 concilio. 말에 시제다 Ai ai 딘디 ai. 라고 유스레 Quindi impossibile che sia stato effettivamente presente durante il concilio e a 다 줌바 trascrivere, 이시에 공 formulare o 다다 줌바 contribuire 춘조 alla 담배스 grande 되어요. esposizione. 공 Ma 탐제 Sumitra, 유네 루 allora, 짱만 징기 로 차디요. è un po' diverso 다버도 dal Macerata.
era detentore della visione Sarvastivada puramente, cioè seguiva il Grana Prasthana, il testo della Abhidharma, no? Quello centrale, il più importante, no? Quindi Vasumitra sta con l'Abhidharma, Dharmatata, con i sutra, no? Vi ricordate? Quindi il commentario più lungo del Gyanapashtana era quello della grande esposizione. Un commentario di Vasumitra, appunto, a quello più lungo, la grande esposizione, estesa esposizione, c'era Shepe Cemmu, la grande esposizione e spiegazione delle specificità, letteralmente, eccetera, dei Vaibhashika, potremmo dire. Comunque ci sono tutte quelle parole citate, potremmo dire che fosse sostenitore, detentore della grande spiegazione dettagliata Vasumitra. Quindi è stato onoratissimo per questo. Quindi ovviamente ci sono tutti i 4 maestri del Sarvastivada che sono importanti, ma Vasumitra è stato considerato con grandissimo rispetto. Un'altra cosa che dovremmo capire, la scuola della grande composizione compilata in Kashmir, India del Nord, nord-ovest forse. Comunque insomma, però vengono chiamati anche quelli dell'est. La Sumitra era nato in Gandhara, quindi occidentale. Sarvastivada dell'ovest, quindi com'è la cosa? Però il Kashmiri, Sarvastivada, lo consideravano più importante. Tanti ci hanno messo mano, però insomma l'hanno considerato come primario perché era sistematico, conciso, si faceva capire, chiaro nelle caratteristiche, nella spiegazione. Quindi il suo testo era così chiaro, bravissimo, cioè proprio ordinato, si faceva capire, conciso, si faceva capire e chiaro nell'esporre le caratteristiche. Per questa ragione che tu sei dell'est o dell'ovest, che c'entra? Sei un Sarvastivada che si fa capire, sistematico, conciso, chiaro. Quindi vale. Questo è quello che appunto i Kashmiri i Sarvastivada del Kashmir ritenevano, quindi celebravano. Come Dharmacharaka era anch'esso chiamato Bodhisattva. Lo descrive in Chuang nella grande documentazione circa le regioni dell'Ovest, perché era colto nel Tripitaka, Sutra Vinaya, Vinaya Sutra Abhidharma e nelle 5 scienze. Quindi Vasumitra era molto dotto nel Tripitaka, nelle 5 scienze, non solo quella interiore, anche le altre, non mi ricordo quali sono, comunque insomma, si va a cercare. E quindi lo vogliono a tutti i costi a fare la formulazione, la trascrizione della grande esposizione in Kashmir. Quindi all'inizio lo volevano come partecipante, ma poi qualcuno obiezione, non ha eliminato tutte le afflizioni, tutti i klesha, quindi lo hanno escluso. Quindi aveva accumulato infatti tutte le accumulazioni per ottenere lo stato di arazza, ma gli dei avevano predetto, l'ha fatto una profezia, che lui, Vasumitra, avrebbe ottenuto la Bodhità dopo Buddha Maitreya, quindi fra un po', no? E quindi gli hanno detto, ma perché? Tu che sei una guida sui 3 regni e il rifugio per tutti gli esseri nelle varie rinascite, perché vuoi ottenere il tuo stato
solitario del veicolo individuale, no? Perché? Lascia stare, non diventare una ratta, no? Quindi dopo Buddha Maitreya diventerai un Buddha. Quindi sulla profezia sei un capo per tutti gli esseri dei tre reami. Ma perché vuoi startene così fermo nello stato di... Quindi gli dei vedeva, insomma, fecero questa profezia richiesta. Quindi lo incaricarono di ottenere. Quindi lo notiamo appunto. La storia per cui è chiamato Bodhisattva, Vasumitra, anche Vasumitra, appunto per questo tipo di propensione universale, no? Ora, le sue opere, che cosa ha composto Vasumitra? Abhidharma Prakarana, Abhidharma Dhatukaya, componimento dei costituenti, molto diverso, un po' diverso da quello che in cinese viene Prakarana e Dhatukaya, dice. La ruota che distingue le differenze tra diverse tradizioni attribuisce a lui tutti e due, ma ci sono degli studiosi contemporanei che dubitano che abbia scritto entrambi. Ma in termini dei nomi ci sono principalmente tre testi. Mompartucepa Prakarapada, no? Quello distinzione della fenomenologia, e poi un altro. Comunque il suo testo principale è Abhidharma Prakarapada. La ruota che distingue le diverse tradizioni spirituali ha una sua versione, dice entrambi li ha composti lui. Ora, Buddhadeva, Sumpa Sangyala, Buddha God, Sangyala, Buddhadeva. La sua vita, Buddhadeva, non è chiaro. Quindi non ci sono riferimenti affidabili circa questo fatto che abbia partecipato o meno al compilare la grande esposizione, quindi c'è poco di saputo circa Buddhadeva. Comunque insomma, probabilmente ha vissuto circa quando ha vissuto c'è una confusione verso il millennium, 10 anni prima di Cristo, insomma, e 10 dopo Cristo. Dunque, nella città di Mathura, nel nord dell'India, nel 1869, c'è stato uno di questi pilastri, come si chiamano? L'Acharya Buddhadeva e i Bhikkhu del Sarvastivada vengono nominati, quindi probabilmente attorno al millennio, al primo millennio, diciamo, no, al primo anno prima di Cristo. 10 anni prima di Cristo e 10 dopo, insomma, in quel periodo lì probabilmente ci sono state queste iscrizioni. Acharya Buddhadeva è nelle iscrizioni del venerabile Buddhadeva. Ora ancora una volta, nomi simili, quindi probabilmente è proprio questo di cui stiamo parlando, no? Che viene nominato lì. In termini della sua filosofia, Buddhadeva
E anche dal Matrata, ne abbiamo parlato prima, hanno qualcosa di condiviso, Sarvastivada, ma non sostenitori dell'Abhidharma, invece dei sutra, Dashtantika, davano sia esempi. Dashtantika, Dashtantika, Dashtantika. Hetumpa, Dashtantika, Dashtantika, Dashtantika. Hetumpa, illustratori di esempi e Dode Zimpa. Insomma, rifacevano alle parole del Buddha. Non gli piaceva seguire tutto il filone della fenomenologia descritta nei commentari, tutti gli oratori, gli scrittori, entravano in filosofie complesse, facevano proprio dettagliate esposizioni di questo, di quell'altro, spiegazioni di questo e quell'altro, e quindi insomma lui voleva risalire all'origine anche lui, oltre al Dhammatrata. Buddhadeva e Dhammatrata, insomma, andiamo sui sutra, dicevano, no? Quindi andiamo a quello che il Buddha ha detto, poi si vede. Altrimenti ci si perdeva nel rigagnoli delle interpretazioni filosofiche. Ora, per quanto riguarda la sua visione del mondo, la materia semplicemente elementi. I fattori mentali a volte si distingue materia e coscienza, no? Materia, coscienza, forma o elementi cognitivi. A volte si parla di mente, stati mentali o mental derivatives, o fattori mentali o stati mentali, direi. Quindi mente primaria, cognizioni e modi di conoscere, potremmo dire. Comunque, insomma, ora qui, appunto, praticamente, ecco sì, no, perché infatti mente e fattori mentali vengono presentati come due mondi, no, non sono sono insieme, no, sono filtri cognitivi in qualche modo, mi sembra di poter dire, da traduttrice anziana. Comunque, insomma, Gosha, allora, era nato a Tukara, quest'altro Sumpa, quest'altro venerabile Yanjok, melodiosa emissione di suoni, praticamente Gosha. Secondo la narrazione di Taranata, nella storia del buddismo in India, questo Gosha, dopo il concilio terzo, il benefattore, il re Kanishka, che ha lasciato il corpo anche lui, nella regione di Tukara, nel nord dell'India e nell'ovest del Kashmir. Quindi Tukar nel nord, e poi c'era quel famoso Zati che abbiamo detto, quello sponsor ricchissimo che aveva invitato entrambi, Vasumitra e anche Kosha, invitati lì. Da Marua uno e quell'altro da Tukara. Quindi per 12 anni li ha messi a lavorare con 300.000 bhikkhu. Quindi nella composizione, nella compilazione delle grandi esposizioni. Quindi gli grandi sponsor di allora consentivano questo lavorone. Paramanta, Aspaparamanta. Quindi ricchissimo. Ha invitato entrambi, Vasumitra e Gosha, insieme a 300.000 bhikkhu per 12 anni, li ha mantenuti, fatti offerti, sostenuti per 12 anni. Vasumitra e Gosha erano contemporanei, quindi secondo alcuni, ma ci sono ovviamente delle diverse
formulazioni. 다 준바 양조的这玩意儿个等于给他去学去干的儿子呢，起码要了起码，米酒了点的米酒了噻，这个等那个等于小了。Pagina 15. 这等于点的写出名的话，还是就是啥来的？ Aveva curato 当选长 qualcuno 给人民给拿 con 了 le 呀， lacrime, mi pare di 他 aver capito. 送到的肯定就要是拉比呢。 Anshazan 他的芒嘎达， nella 要吧？ zona 芒嘎达 dell'Ove, 给成都军心 Magada, 公告了吧？成都军心个做啊啥去？要不然是。 c'era un monastero Gebu vicino nyangeme, al Koran Bodhi Tree a se Magada, gebu all'albero della Bodhi a Magada. Il kunada, re kunala Ashoka, sachi, gebu kunala sachi, Koran se. Kunala, il figlio Ina del Koran ge re, kunala sa, Koran miniga meba cha, miniga meba cha. Ta Kunala tende aveva pe kala perso la khawshu cha vista. yebi ndusana, gebu nyangeme ge Koran ge se de ti Situazione che ne. Da terribile chomba per lui, yangro no? sa, Quindi di kundu ne cha ne, il re ta aveva di nge kundil portato meje na ro il na che. So figliuolo, il tabres. principino, a lui, a So Gosha, tabi ndusana tada, zumba yangro sa per farlo di curare da lui. Quindi a 다 quel 가르 숨 tempo, 버렸잖아. 다 allora, 미창으로 venerabile Gosha 그 최소하게 동시었다. 창으로 최소하게 ha, 당스. ha 이나 invitato 다른 tutti 최소가 a venire a 연주사는 ascoltare il 넘균도 Dharma. Mi vengono i 먼저 brividi, mamma mia. 미래기 Ha 아니 invitato 뇌제의 tutti ad 티제 ascoltare il 아니 Dharma 최ኛ다 e ha 용고 레스제 raccolto 도스카나 브레스. le lacrime 다들 di 가나 연주사 tutti 아니 예배 in 막 una 답자니. ciotola. 창으로 Ognuno era stato 최소하셔 invitato a riportare una 최소하네. ciotola. 연주사는 Quindi 미래기 tutti hanno 뇌제의 기지 partecipato. 쇼하시제 가나도가 Ha 안 raccontato il 타마타마데 Dharma, ha 미창으로 esposto il 아니 Dharma. Alla 최 fine, 부다용 tutti 최ኛ가 commossi 연주사네 probabilmente, 급디두사네 버지 quando 줌바 hanno 양로게 ascoltato 버지 딘디 양아 중이 고 Gosha, 최송바레스 딘디 양아 중이 고 최송 aveva 연주사네 parlato dei 12 anelli della 미강로게 produzione 심루이 시비스테셔와 condizionata e 심루 무교 시비스테메 tutti 미강가 sono 치모셔 stati 미주셔 scossi, 미주셔 così 연주사네 commossi, che 줌바 hanno cominciato a 양로게 piangere. 다 E quindi quelle 미주셔 연주사는 lacrime, ha 소설라 detto, mettetele 발라다 nella 뇌제 ciotola, 길이어 lasciatele cadere 비나로 nella 미주 ciotola, 세제 così 미주 che 상으로 tutte le 가르 lacrime di tutti 다 potessero essere 남기인데 미주마 raccolte 대사도 e poi le ha 요샤라 raccolte 감로로 tutti, le ha 근데 뭐 fatte 이제 raccogliere 미주 삼아 tutti, 세제 insomma, tutte queste 아 lacrime 미주 le ha 삼아 messe in 세죠는 una 참말로 ciotola d'oro, 츠루루치 타마 세르기 ha fatto, 숑바지가 나로 ha fatto le 츠루루스네 미주 preghiere 삼아 e 츠루루스네 con quelle 세르기 lacrime di 숑바지 나로 tutti i 루버레스 데르 partecipanti 루네 아니 ha 줌바 양로가 봐 spalmato gli 모놈답 occhi del 모놈답네 principe 아니 e così è tornato a 공기데 vedere 세르기 숑베 나로 Kunala. 예데베기 Kunala, 미주 il 기 principe 추데기 Kunala 개보기 ha 에드다 ricominciato a vedere. 개보 냥에메기 세데기 미드 추주거레스 데 트위차베 제네 아니 개보 냥에메기 세데기 Kunala, sì, 미기니 non c'è 오마나 la 신배 traduzione, alcuni non li 주게베스 traducono. 나타나 Kunala l'ha lasciato in 미미베스 tibetano, 오마나지 in 통토와 sanscrito. 종아레스 다 Quindi 데레스 지기 ha 다 ripreso 룽제브레 a vedere, i suoi occhi hanno cominciato a rifunzionare. Mm, 다디 줌바 양로던 mm, 제바예베가 다 중계라 Shenpung 시셔로데 데인스레 Arshin, come prima. 다네 다나 Questo per 신게 quanto riguarda 다다 il 자연 흐비 venerabile Gosha. 임순사데 Così, 치수 중배기 자연 il 흐비 maestro Inshu, 임순사데기 un 가르소는 사나다다 maestro recente, 전화 따라나 moderno, 대기 diciamo, 야가 parla di 최주 Gosha e 나로라야 Vasumitra 다기 come 권도시는 신 줌바 양로도 contemporanei. 줌바 이신이 균염레스 그봐 저제 송요아레스 이나야 다다 체다 셰바 Nei documenti 치베나로 tibetani dicono sono 따인두사네 contemporanei, ma in 줌바 accordo alla ruota 양로기 che distingue le 이시긴 제베 diversità fra le 오바람도 diverse tradizioni 셰바다 spirituali, 가나신 hl기긴 제베 Gosha 오바람시기 citava 소 Vasumitra, 디니니가 그 롱창 il suo 전유야레스 Prakarana, no? 텔라 때데비나 E 줌바 양로 Devasarman 중요하고 두주디 della Vidharma, 줌바 이시에 raccolta 또 di coscienze, 셰여버나지 no? 근데 진고도 Quindi 마도 era 셰 줌바 successore, no? 양로 이시에 그 롱창신 말했어 Cioè, se lo 근데 citava 송요 vuol dire quello là a suo 제가 tempo 다들 diceva, 뭐 no? 타지도 Quindi 내봐야 말아 se Gosha 기럽지고 poteva 이나 들어 citarlo, dice 기럽지고 quello 이나 aveva già 롱타지고 scritto 봐 prima e quindi Gosha l'aveva 다들이 studiato 인도산에 e poi lo cita. Quindi non possono 디균제되네 essere 딱한다 contemporanei se ci 자유롭이 sono 인순기 숨어들 제베이나 citazioni, 아니 줌바 no? 양조데 줌바 Di 이시에 maestri 또 del 주주체 passato o 인고도 comunque 제제 insomma 다들 non 송요 troppo recenti, quindi 라세 다 questo insomma 디제 è 다 되기 un'altra 제라나 줌바 시대 오늘 쉬스미래 다 되네 questione. 디제래야 Mm, 가르쇼야 Quello per 인슈비나 quanto riguarda questi quattro maestri della. 다다 네메 푸이 데바다 멍그루베 데베 케바카시 거르쉐 Ora, poi gli studiosi, gli 다 네메 esperti 푸이 dei 데바사데 Vaciputra e 네메 푸이 데바데 Sammittiya, 아니 o 네덴 Sammittiya, 데바를 체베게 데바 Vaciputra. 첨부지 차려요. 그 데바 Allora, 첨부지 차려 데바 Vaciputra, 첨부 차려.
Era una grande 다 scuola che era 대바 셴다 una 만라죠. scuola che era 만라다 가라서는 eh, 고즈기 죄도 매베 uscita, 다사 diciamo, 켈링 scissa dalle città di 지단기 Theravada, quindi 나마상게 dal 대바 상제 tronco 당에 principale, 켈링 no? Staviravada. 이나 다도 네모비 대바사가 다 켈링 죄도 매베 다사죠. Ecco, 풍 해머이 i Vasiputra 풍불리 parlano dell'io, 그래 o 풍불리 scusate, 해머이 della 풍불은이 게머이 persona 된저기 다 켈링 얼마 ineffabile 디균센데는 o 나마상게 나로라야 꼭 익세는 indescrivibile, 거지 che non è né uno 가르쳐라 con gli aggregati né 대셔다 separato dagli 프로 aggregati, 가브도 quindi ha diversità, 차도 quindi una persona, tra 다 parentesi, 멍구르베 대바사데 가르쳐서는 멍구르베 un 대바데야 네메부이 ioato 대발레 sufficienza 수르도 sostanziale non viene 디 confutato, tra 나로네야 parentesi, 케베기 da 야라 questa 대바 차리요 scuola. 디 Quindi, 대바데 엄마 뒤주지를 야갈이야 배 슈침부 quindi 슈충이브레 una delle 배나 sottoscuole 탕슈엔장 야나래 페 del 야갈이야 페베 그 Vasiputra era stata 멍구르베 대베기 인두기 diffusissima in 대첨부 India, 도수 다 quindi era 멍구르 대바 molto, 네메부이 대베 나로 케바첨부 molto 가르 diffusa in 거충하고서는 다 India. 담보데 네메 보세하드레 Chi sono i grandi 네메 maestri del 보세하드 그다 Vasiputra? 네메 부이 대바 거라 순제 징게 Vasiputra 당고주 용게니 로벤이 차례가 얼마 cioè il 다티 중앙가 Vasiputria 뒤주 School, 대바지 la scuola 찔르는 거 뒤럽 Vasiputria 숨바 된저기 예외 중에서레스 Nemabua era stata 다 코네야 formulata 네메 da 보스체 Nemabu, 토과 김젠디 Vasiputra, 다 figlio 김젠 di 시주르 Nema, 니여자 찍대 quella che 하라사나 sta, 응wen기 장송 quella che sa stare forse, Neme 음 o la mamma che sta, ma Nemebu, figlio di Vasi, figlio di Vasi, 되네 지기 르규리 중앙에서 Vasi, Vazima, no, 사지기 Vazima, 신수 지체 니바디 Vazzi, no, perché in sanscrito è la 대바티 I che fa 네세기 segno. 사차디 나라주 Ok, 야갈라 개방하면 종신부 주루세 quindi 주루바 la scuola dove si è 디나로네 sviluppata una vas delle 와트사사기 16 룽바디 grandi 차리어레 regioni dell'India. 디균세라 Qui non l'ha 되네 corretto. 아니 네메 Cioè in 보러 tibetano è 가르쳐 scritto 제테레스 16, 지디 in 다가다 inglese è 찍디 scritto 리귤레 되는 민토바라 6, ma non 생기체레 찍디 importa. 네알 되는 Tanto voglio 민토바라 dire. 사치 신수르 니스 Comunque la 다 questione è 리귤레 che 되는 민토바라 사등에 가상 ci 마치 sono queste grandi 슈웨 인상스 regioni di cui si 다 parla. 개방하면 야거든 왜 장송지 거라 L'altro 웬베리 giorno, 틀이야 대대도 산 다고 니머지려베 뇌샤 슈지 가시 깨치 뇌샤 슈 좀 깨치 거라 만내 미도야 되는 뇌샤 슈좀 깨 abbiamo parlato di un 다고 grande 지진 desiderio 디제베 che 치로 era 지 stato preso un 제가 루드산에 tizio, 다 non ce 민머니 la 레스 faceva, doveva cercare 버주징이에 qualcuno 레스 perché era 제가 stato preso 버주게 da una 다냐면도 다 passione. Ha 고가셔다 trovato una mucca, 야가르 제네 가서다 디기 규바죠 버주 디기 규바 다 quindi si è fatto la 부게네 mucca. 사마레 딱 하나 Quindi il 디 lignaggio è 부게 디 arrivato da 규바 questo. 될래야네 네메 보고 Ha fatto il 슬라파데 디 vitello, 총거레스 들지 che era un 해야도와 misto umano-mucca, 다디 기절해 Vassiputra. Nemabu, vedi? Vassiputra, ecco, questo è perché 다 sono la 공 제제디 riproduzione 가라사나 mista, diciamo. 죄도 매베 다사게 떠르기 사게 Riproduzione 셔버 mista. 다디 셴다면라르 차리요 다 전에 Quindi 멍구르베 una 대바 delle grandi 멍구르베 대바던 16 제베 토한 regioni, perché ancora 가려서나 다 Chuduk 멍구르베 in, 대베 in 케반 데레스 tibetano, 앞에다 quindi 망부치 민두 16 이나 regioni. 멍구르베 대베 슝 Tanto non si fa la 간신스도디 differenza. 어르신의 야부말로 Basta, 삼차스 basta. 당보대 가려서나 멍부구르베 대 Ora, i 땡주에서 하지 trattati di Sammitia, 다디 Sammatia, 게이 나는 i 예브레마도 부인 나는 예브레 trattati scritti 이나 da 다 게이 loro, 나로기 나로라 슝디 tibetano e cinese. 제장던 줄장이가 요마 Questi testi in 제장스도 cinese 수제버레스아디 non 세버요 hanno né 귤장스도 colofone 수규로버레스아디 세버요 이나 딩상 né 심주바 카셰 ecco qui 갈라로서 quando nei 허변디 testi non 둥 si mette né 슝디 traduzione né 둥게도 허변이 colofone da 하나 dove 되면서 vengono e tutto quanto, ecco, quindi è 말아주다 difficile poi risalire, no? 넘시 Però 초군 comunque alcuni 된게 ricercatori 사지와 넘시 contemporanei 초군 credo che 된게 로베 양다 potrebbero essere 되면서 stati 저러 어디 tradotti dal 딜레 maestro 딜레스 Paramarotha, 제제 Yanda, 근데 초바 진행인데 용기 알았어 Yandappe. 이나야 따다 슝디 개점 E quindi è 심사도 solo un'ipotesi 알았잖아 però, 다당 questo 알아서 autore della 제야게 베기 Sammitya, 멍구르 autore di 대베기 questo testo dei Sammitya, 떠주고 no? 거 차창와 댄샤베기 댄션 니마도 Che 하마레 spiega 근데 이제 슝디 개점 잘해요 다 디나로라 멍구르 대베기 카사다 코로아다 방예다 렌제 Mankuru, 렌제라 소바 딘데기 따와도 Mankuru, 스나로 다 Mampokuru e 중주도 Depa. 대베고는 댄요레스 디 근자데는 슝디 개점 잘해요레스 다들의 슝 신다지 가르서 Quindi 뉴아세제 치수제바 니슈 spiega 정이 tutte 바사데 le questioni 단디 잠년디 care alla scuola Sammitya circa cosa è la 단디 너데 바사데 posizione, 이소마바 cosa significa 멍구르 대베 magari
ciclico, quali sono i Vasana, le impronte, 다디 le 손주 결말. predisposizioni, la legge di causa ed effetto, 몽골 인사. e via dicendo. Insomma, comunque questo testo, Sammatia o Sammitia, Paramarta Yandakdempa, l'Acharya Lopo Yandakdempa, dotato 디 di 슝린 perfezione. 젠옌디 에네 가르래. Paramarta. Quindi l'autore di 테레스 questo 가사. testo, lui è stato solo il traduttore, 에네 I 22 몽골 대베 versi che 글로베 상게 chiariscono il 겹사 되게 Vinaya 제브레스. 균겐데 è 로베 Buddha 알아 되네 Trata, 귤. un altro maestro traduttore 단디 sempre 뉘에 남다 Paramarta, 망보된 샤베 몽골 대베 슝시브레. 데레 다 è 되네 uno dei testi 디젤야 Sammatia 가려로서나 o Sammitya 음 che parla appunto del Vinaya ngomba jigden chubasade ngomba abbondantemente. jigden chubasade zejami se Sono winduwa gyungen de Jigten lawe come ala de si gyushab viene ta a di na lo creare il la ji mondo, rab li shi l'Abhidharma, da ro ri du formazione del chane ji mondo, sun gi sempre gor ten tradotto sha da ba de ji gi Paramarta. shung ji ba ta di kheba Non phe c'è she il be mungur colofone, de be però insomma shung re tradotto. shi shi la go ya res Quindi parla no, o da come de shi insiemeti shi ta mungur del de be Dharma, gi parla del grande o montagna kor de de shi re Meru, sha la ta kana regina delle mungur de be gi montagne, i quattro kheba continenti, le classi ten ten kheba chung mo mo chung yi senzienti, gi re de come na ta vengono ta in da ti zu essere, ko le come ya yi shen mi dimorano, se come ke ta yu su ma muoiono. ne de ju sa ni E ne ya quindi ci ta je sono tutte mungur de queste be gi diverse shung ta da scuole gya na ge le shu de ba ka she ji ye de ba de e de ji in re sha cinese ci sono alcune ta de scuole ne Sammitya o Sammitya. ti je le ya ta ma zu zhong Sammitya, ju nang de am ya na ji Sri Lanka le ya tar we gi ta Mankur kyo mar we Depe de ba ya Shu, na nga par che de Mankur, ba we de we gi na lo le ya onorati da ke ba tutti, chen kar chung ye ba ta ti zu Sammitya, ko shu ya onorati da du tutti vuol dire. en ta na xin La gi scuola di quelli che sono onorati da tutti. Ah, Sammitya. 这个罗宾直布罗的，罗宾大洋的，俺理解了呀，这个罗宾给他啊，从我们 Ora 这在 parliamo 外 degli 搞了 altri 呀，maestri 兄 della 弟为的，tradizione 罗宾 scandal 了噻，对的，俺罗宾一年的，等罗宾对上的，俺理解了呀，Sbando, 兄弟给，Scandilla, 我们这个这把咱 sto 们要的 nominandone 吧，我 tanti, 的第几个这是我这学三松，但呢，这里 autori 的熊猫去，successivi 但这里的上下 dell'Abhidharma. 就去，但这呢， Non 解 oggi, 码 per 个区段 fortuna, 就要吧。 perché 제마고 추준 c'è 디다 una 간들에 lista infinita di schemi. Io ho bisogno di schemi, ragazzi. 떨이 그래다 간들 La 떨이 prossima è il 대박심도 20, quindi siamo a pagina 20. Dice quando è la prossima sessione? Il 20 e il 24, però io non sarò in 이완 이완 diretta, vi avverto già, non sarò 제마고 in 추준 diretta, 줘봐 quindi avrò tempo di 제마 prepararmi 추준 있으리 bene, meglio, con la versione ultima, e quindi non 오 diventerò pazza con 20 알아 versioni, e quindi 제마고 추준 apprezzate 될래야 아니 che 추준 anche se 타마인 non sarò in 추준 타마 diretta in 다이네 italiano, 뒤즈 교와 piano 당과 쉐 piano 엔테 제알 캡라 prenderò 쇼샵시바 l'ultima versione, 떨이 forse tra 니슈나 l'altro dice già, 떨이 니슈기 lo dirò più 니모테나 avanti, però 추준 forse il 타마인 20 devo 추준 cambiare 타마 data. 제 아니 디 저리 나고야 그냥 저리 나고야 Ora, pare 신나게 che 영어로 la 다이네 sessione del 카메라 나이 20 스마르베 sarà 카메라 l'ultima 난게 사모 sessione. 저리 떨이 니슈타베 니모 저리 나 디추딘 타마 디가 Comunque, 가란 참샤 comunque, insomma, 샤 io la 가르스 sessione 니 successiva 차사레 la traduco 니 più 떨이 avanti, 니슈타베 니모 quindi 추준 avrò 타마인 tempo per vedere 아니 l'ultima 디링 가란 cosa, 참샤이 stampare le 가서 ultime 34 o 40 pagine e avere una versione lineare. Quindi sarà molto più facile tradurre in differita, molto più facile. Grazie.